Jadi amang panitia nami ngasude makusipot tuau. Iko marempa sinalakon. Jadi molotong uloi hamu pe salio pangidon nialahon. Akan tua-tua don si rambutan saya rambutan dua don si kalibata. Amang pada nami. Begitu amang pada nami. Idok na tua idok akaparupasa binua masa rupajang tabu baik taucu. Pada amang jo selayang padang. Laos pada mutu poco-poco. Kembali ke formasi awal. Ngahudukan B ketua. Olo
nga saebe nga hudo kabe na tua-tua. Mula may tatu yang anak tabe. Mula may tatu yang anak tabe. Kembali ke formasi semula. Jadi amang panitia namin mau lihat mak lasrohan namin dilihat kamu pangidon namin naking. Jadi adong ko penaurak saya betul lah. Puro naking tabuak maka sayur pajang binayan ke beta uco. Padahal mu masalah yang pandang do tu poco-poco. Dang sa poco-poco. Alay to ema las marohan namin di si. Amang pada nami. Binua main na mual tio pinayat tu panghuatan. Badamang masih tio-tio laos pado mu matu sahatan. Sahati salu, sahi sahaba, ebu koteana, lele, kita mangolu, sahi sahaba, ubang kabeda, oras ma, dudu, oras. Jadi pola proses sampahnya. Oke, mulai tema Manginang sian we Kampung Rambutan Sada, Kampung Rambutan 2 Dohot Kalibata. Jadi Manginang masuk mahita tu sesi door prize. Alay siap-siap mak. Nah, jadi itu amang dot inang nong maniup kupon, boy mai pakaluar asa boy ibereng. Nomor hadiah dona keluar. Jadi siap-siap mak Ison sambil mempersiapkan door Iya. prize. Wi Kampung Duku, Cililitan Besar dan Kalisari ditambah Kampung Gedong. Jadi bersiap-siap mak Kampung Duku, Cililitan Oke. Besar, Kalisari dot Kampung Gedong. Habisian non bersiap-siap mamuse Balai Kambang, Condet Batu Ampar dan BS Taman Harapan. Jadi asa siap pemuat ya. Oke, Panitia jadi roh kamu amang door inang prize. molo ijo hamian non tolu hali dang ro tujolo dianggap mahangu sate asa hatop mardalan ulauta jadi napar joloon ima 10 kupon majo dung 10 non lanjut mahita muse tortor baru mamuse non nadong seksi door prize nah menyusul. Langsung diambil ketua panitia 10 Oke. nomor. 1 Oke, sambil mengambil kupon untuk bersiap-siap Kampung Duku, Cililitan Besar, Kalisari ditambah Kampung Gedong. Baru habis non masuk ma Balai Kambang, Condet Batu Ampar .bs Taman Harapan. Asa membuat posisi ya teh. Mana nomornya saya baca dulu. Oke, kita baca yang Oke, hujahami mamang inang kupon na perjolo. Sada sia onom opat. Sada sia onom opat. Ayo, oke, maju. Ada. Selamat inang. Nomor selanjutnya 1 5 tolu. Sada 5 tolu. Adong, maju. Oke, maju ina. Sada 5 tolu. Nomor selanjutnya sada tolu walu opat sada. Sada tolu walu opat sada. Sada tolu walu opat sada.
sahali, dua hali, tolu hali, hangus. Selanjutnya manginang, sada tolu, sia sada, opat. Sada tolu, sia sada, opat. Sada tolu, sia sada, opat. Sahali, dua hali, tolu hali, hangus. Selanjutnya manginang, sada dua, walu dua, lima. Satu dua, lapan dua, lima. Satu dua, lapan dua, lima. Sahali, oh bukan, kurang ada satu angka lagi. Sada dua, walu dua, lima. Ayo yang berikut mana? Kita bacain yang berikutnya. Kami bacakan yang selanjutnya. Untuk nomor yang beruntung. Mana ya? Nomor yang beruntung 3049. Ada yang memiliki nomor 3049? 3049. Tidak ada? Lanjut. Molo sodong langsung mah. 5. Yang berikut 6433. Nomor berapa ini? Nomor berapa, Mang? 6433. 6433. Sahali, dua hali, tolu hali, batal. 3049. 3049. Tolu kosong opat sia. Udah banyak. Sahali, dua hali, tolu hali. Selanjutnya manginang, sada dua, sada tolu sia. Sada dua, sada tolu sia. Sada dua, sada tolu sia. Adong? Oke, maju. Oke, lanjut. Pitu opat, dua sia. Pitu opat, dua sia. 7429. 7429. Sahali, dua hali, adong do, tolu hali, hangus. Selanjutnya manginang, dua opat, sia pitu. Dua opat, sia pitu. Dua opat, sia pitu. Sahali, dua hali, tolu hali. Oh adong do? Ise. Ternyata bukan. Ini yang baru. Ada, oke, silakan Majinang. Selanjutnya, angka yang bagus. 2020. 2020. 2020.
Adong do Amang Inang 2020. Ada? Oke, silakan maju Inang. Selanjutnya Sada 2 Sada Tolu Onom. Sada 2 Sada Tolu Onom. Sada 2 Sada Tolu Onom. Sahali 2 hali Tolu hali hangus. Oh adong, boy, maju Amang. Maju. Selanjutnya 0923 0923 Sahali 2 hali Tolu hali. Selanjutnya Mang Inang Sada Tolu 0 Tolu Onom. Sada Tolu 0 Tolu Onom. 13036. Sahali 2 hali Tolu hali hangus. Oke, perhatian kepada pemilik mobil B2958TIZ, B2958TIZ, dan B2920TIV, B2920TIV, juga B412PKiki, B412PKiki, mohon menggeser mobilnya di depan nasi goreng karena mengganggu mobil yang mau bergeser. Masuk mahita Manginang tu tortor tanah selanjutnya ima tortor sian wek Kampung Duku Cililitan Besar Dohot wek Kalisari. Di tomu Dohot panitia sian grup tolu ima Amang Hasitanggang, Amang Sintua SEH Situmorang, Amang Situa El Simangunsong, Amang Sintua Hasitorus, Inang Sintua Borunai Baho, Inang Sintua Boru Simanjuta, Dohot Inang Nyonya Dolok Saribu Boru Sibarani. Ipasat hamima partikian tu wek Kampung Duku Cililitan Besar Dohot wek Kalisari. Tu panitia unak pula di jonya hingga marlojong mahmu lau manomu. Jadi nanang si Jalota imawi Kampung Duku Cililitan Besar Kalisari Dohot Kampung Gedong. Ngasiap pamu Amang Inang? Jadi di hamuna amanami nominasian Kampung Duku Cililitan Besar Kalisari Dohot Kampung Gedong. Nunga siap panitia manjalo haroromuna disilani masuk mahamuna. Di hamuna permusik nami. Ala neng masuk nama mangamboan sakti-sakti dohot silua sianwik Kampung Duku Cililitan Besar Kalisari Dohot Kampung Gedong. Baik kamu ma musik panomunumun. Hamido mangido tang panitia. Unang terbalik kita panitia nami. Hamido naro. Mau lihat tamado semaruhat tadi nao Pak We. Bohamang. Sadahata maita mau lihat tema. Songonima di ham panitia nami ala nong mangara di hamu. Pos semaruhan nami neng Roma hami. Songonima na amang neng bongok mahami tutongannya laman ni hasuto. Beda mang masito guna huduli.
Tes. Terus. Mau lihat mamang pada nami nunga bongot kami di tongan ni alaman ni hasuhuton nami panitia. Tes. Amang nama lo nami. Didok na tua-tua siajur mula jadi siajur mula topa mula ni nauli mula ni nagabi. Alani neng Roma hami dohot makalason di naung ono 10 tahun hurian nami HKBP Keramat Jati di naopat week. Alani amang ada orang sa upasaha tami si lualas ni roh nami. Mula-mula damang ma para gosti nami. Oras. Mau lihat ma amang na malo nami. Amang pargosi na malo na hudul di patuan na tukmar pangidoan marhite ogung do uning-uning at tuamat tadi bata. Alani neng pasahaton nami ma songo silua nami. Sian wek duku, wek celita besar, wek kalisari nang songoni huria HKBP gedong. Alani amang asa lihat maparhorasan, lihat mapanggabean, tuhuria HKBP Keramat Jati, doh tu sude ruasna, nang songoni huria HKBP gedong. Alani amang, neng mangaliak mami, bedamang palti raja. Arong do sulim na. Tang boy marsaru ne palti raja ko sulim do. Bingung parkodang. Sana, ang mga liyak.
lihat kami. Dia muda mang dok yang panitia. Nunga hupasahata mi songo silua patadahon patuduhon las nerohanami. Asa didok na tua-tua tilutung tanduk marbau holi-holi. Godang si butong-butong otek spiritodi. Molotungi pinaboy di pasahat. Hami sian we duku cili besar. Kalisari dot huriatan na cina kebegedong. Amat tadi batama nama bayi pasu-pasu. Ala amang nami didok na tua-tua. Ay bina itu panuhatan. Baik damang magodang si tio las pado mumatu hasahatan. Horas. Kembali ke laptop. Baru jauhin ang. Jadi siap-siap masuk dari Wik Balai Kambang, Condet Batu Ampar, BS Taman Harapan. Cek. Alai dung saya monitor bersiap-siap saya Wik Parserahan Keramat Jati Keramat Jati Sada. Jadi ya saya siap-siap dung masukkan nontor siap-siap Parserahan Keramat Jati Keramat Jati Sada. Oke, jadi nama nomu-nomu ima Pak Sian Panitia Grup Paupaton. Ima Amang Sintua R Sitorus, Amang Situa H Gultom, Amang Sintua J Situmorang, Amang Sintua D Nenggolan, Inang Sintua DR Boruhu Tapea, Inang Sintua L Boru Sirait, Dohot Inang Nyonya Sintua J Si Hombing Boru Sihite. Mauliate mari tuhatta, mauliate mari hita saluna. Dihamu panitia nami, dison nung nga mangarari hami, sian wek, bes Taman Harapan, wek Condet Batu Ampar, dohot wek Balai Kambang. Nang masuk mahami buha nga mangarari hamu panitia. Panitia, hita panitia, iso mahita, ala neng roa, sian Pojok. dihamu amanami inanami ruas nasian wek Condet Batu Ampar Balai Kambang dohot BS Taman Harapan sian panitia nunga radebe nalaho manomu hamu. Hami do macalo. Ilo Nauli. Amang padde nami. Disok kami siat toluwek naing masuk matu mga jana. Asabay kamu godang na hubar tu si Togu na huduli. Mau lihat eh?
Mauli ate mga pade nami, nung alibay ko pa nomo-nomoni, si Hehen Ahudul, si Pahisa o sa Loja. Noaing di hamu amang inang panitia nami, Gabi ora. nung marnata so yan toluwek. Kambang, tuampar, dohot, BS, tama. Tes. Tas. Mole ate marituhata, mole ate marihita, nung marlas ni Roha hita pala ditikyon, di naboho, umur ni Huriata o 90 taon. Di las ni Roha tahi, di son Roha may marnatapak, siyan uwek balikambang, uwek condet batuambar, dohot uwek, BS Taman Harapan. Ima, songo paduduhon silas ni Roha nami, na dohot makamoletehon, naung ojak ono 10 tahun Huriata HKBP, Kramat Jation. Dilas ni rohanami. Son, sialani dihamu amang padde nami. Alamar mula rona sana dong di Portibion. Bay damang majo, godang mula-mulai laos baduma, tu godang sobba-sobbay. Mauliate amang padde nami nung aywek ko godang mula-mula dot godang soba-sobay noaik pe dilas norohan nami pasaton nami ma songon siluan nami sati-sati naboy hupapunguhami songot tadalas nirohata di pestata sadarion ipe amang padde nami bayam godang liati laos disoman no pasaton nami sati-sati sian natuluwek tu hamu panitia nami. Baik damang ma godang lihat gabe lihat horas hita ruas ni KBP Kramat Jation. Baik damang ma. Nahisaywan Nardi. Nahisaywan.
ele kamu. Oras. Mau lihat ma dihita. Songonima sati-sati songo silua nami na boy pasat ami apala ditikyon asadohonom ma songon hada ni si tua-tua otik si pirnitodi kurang si butong-butong molut songni na boy apala ditikyon songot silua si antoluwek namar natapa apala ditikyon tuhat tama namanggohi pasu-pasuna. Matutu. Dilas ni rohami, dilas ni rohatta ditikyon mangido hami tuhamu parkosin nami. Asa songon na ipadaw na kagoting ni tarlumuy akay na nami bay damang majolo perahu cinta. Ira. Ya. Jangan
Mau lihat tema? Kembali ke tempat. Jangan lupa posisi. Jadi mulai tema dihita saluna, mulai tema dihamu panitia nami, nama ngaleo partikia tuhami diabal aditikyon. Gabi Horas. Asa dohono masong hati di situ tu. Saat ni solo masahat tu botean, nung asahat na uli saat na diga yung pastata sa darion. Sa otong hat tama na manggohi pas-pasuna, sahat may taon salo na tu panggabian tu parhorasan. Ipe di hamu amang par musik nami, par kosin na malong. Asa baik damang magod ang hasahatan dohot simor. Godang hasahatan doon. Damang magodang si hasahatan dohot godang si manang-manang imola tema. Sa hati solu, sa isahana, jatuh tiada. Lele, kita mangolu, sa isahama, tupang kabeda. Horas ma, horas ma, horas maju. Horas. Oh saat kami mamo sa tu panitia. Oras ma. Mulia tema diamang inang nami nga i pasat hamu sakti-sakti. Ya. Selanjutnya manginang masuk mahita tur tortor sian wek parserahan. Wek Kramat Jati Sada, dohot wek Kramat Jati Polos. Salinai, wek parserahan, wek Kramat Jati Polos, dohot wek Kramat Jati Sada. Nama nomu-nomu ima amang sintua A Tambunan, amang sintua NR Aritonang, amang sintua HK Penjitan, amang sintua CHM Siahaan, inang sintua D Borus Sihotang, inang sintua M Boru Manalu, inang Nyonya Simamora Boru Tambunan, inang Nyonya Sintua A Tambunan Boru Pangaribuan. Untuk amang inang panitia boleh bersiap. Oke. Ipa saat hamima partikian tuwek perserahan Kramat Jati Polos dot wek Kramat Jati Sada. Mau lihat tema di protokol nang pasato partikiat di hami wek naneng rotu alaman tupogu ni alaman ni Kita panitia. panitia nama nomu-nomu asal somaita. Manomu ipe amang pada nami alanaing borhak mahami sian wek perserahan wek Kramat Jati do wek Kramat Jati Sada lau pasahaton sati ni wek tada nama las ni roa hami di bagasan sadarion ima di ulang tahun paono pungi tauton HKBP Kramat Jati mardo mutusi asa borhat tami amang pada nami bae magodang na hobar tusi.
Amang pada nami. Nungo di paguni alaman ni suhbolon songon panitia di pesta Gotilon manang pesta 10 tahun hakabe Karamazati. Naing pasahaton nami ma sati-sati nami tu panitia. Ada raksoi baik mazo amang pada nami. Godang lihat-lihat asahu lihat to kami si dua nami nanaing si pasahaton nami tu panitia. Godang mula-mula do amang. Oh, satabi godang mula-mula masabayan namang pada nami ihutom matu godang lihat-lihat. Soba-soba. Baik mamang pada nami godang lihat ya sa sudah kami mengalihati pada panitia lau pasaton si dua nami. Oh, mamang, oh. Maulia tema di pada nami unga mengalihati kami lau pasahaton sati-sati mahami tu panitia. Baik magodang arang-arang dairi.
Selayak pandang. Hati di dalam rasa bergoncang. Jangan ragu dan jangan bimbang. Ini lagu Selayang Pandang. Lancang kuning berlayar malam. Hai berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Hai berlayar malam. Haluan menuju ke laut dalam. Haluan menuju ke laut dalam. Lancang kuning berlayar malam. Lancang kuning berlayar malam. Hora. Maulia ate mapadyan nami. Nung nga pala risami bergoyang silayang pandang. Ope udutan nami bahay hasahatan nai asasahat na ulisan na dinggan tuak kapanitia. Bahay magpadyan nami. Pado mo Si Tio-Tio. tu si tiyo-tiyo. Saat dulu saya sahabat berdua kaya. Lele kita bangun saya sahabat lubang kaya. Horasman. Haras. Mau lihat tema dia manginang nami. Sonari masuk mahita tu sesi door prize paduahon. Dung sidung sesi door prize paduahon manginang. Bersiap-siap tortor selanjutnya sian wek keramat cililitan dohot wek kampung tengah. Iya, nanti setelah penarikan door Habis. prize kedua, Wik Keramat Cililitan dan Kampung Tengah Oke. akan memasuki Di hamu tortor. manginang nami. Sonari masuk mahita tu sesi door prize paduahon. Dung sidung door prize paduahon masuk matortor sian wek keramat cililitan dohot wek kampung tengah. Ya, ini ada pengumuman sedikit yang merasa obat jatuh ada di panitia. Mungkin ini orang tua ya. Obat jatuh, Oke. Jadi di sesi door prize paduahonon tu amang padita siahaan boima ibuat amang 10 kupon sian box nadi nganung sidion panitia. 12 atau 10? 12. Kan tadi kurang. Oh 12. Oke. 12 kupon amang. siap. Iya, kita akan menunggu keberuntungan kita. Apakah nomor saya yang keluar? Iya, masing-masing memegang kuponnya. Kalau dipanggil langsung angkat tangan dan maju ke depan. Oke, langsung dibacakan. Di Amang Padita Nami. Silahkan Amang Inang dicek kuponnya. Mana tahu Tuhan memberikan rezeki hari ini. Nomor selanjutnya. 1442. 1442. Sada opat dua maju. Ada. Sada opat dua. Lanjut Amang Inang. Ada, mana? Kita cocokkan. Lanjut Amang Inang. Sada tolu 5 pitu walu 13
578. 13. Oh, ada. Ada Inang? Ada. Adong dong. Inangnya sih ada. Oke, kalau sudah Oke. lanjut. Lanjutnya Mang Inang. 5 sada opat onom. 5 sada opat onom. 5 sada opat onom. 13578. Sada 5378. 5 sada opat Tiga. onom. Sahali, 2 hali, tolu hali, hangus. Lanjut, Amang, hangus. Oke. 0836. 0836. Ada. Oh, ada. Maju. Ayo. Oke, lanjut. Sini. Lanjut Amang Inang. 0281. 0281. Adong do Amang Inang. 02 Walusada. 1, Adong do. 2, Sahali. 2 hali. 3 kali. Adong do. Oh, Ada. iya, maju. Mana? Lanjut Amang Inang. 0288. 0288. Ngesobek. Ayah, ambil yang baru. 202 walu-walu. Sahali, 2 hali, tolu hali, hangus. Lanjut Amang Inang. Tolusia. Oh, adong do. Oke. 0288. 3997. Tolusia siap itu. Adong doa manginang. Tolusia siap itu. Sahali, 2 hali, tolu hali, hangus. Lanjut. Adong do? Oh, ada. Ada ya? Maju Amang, mola dong. Selanjutnya Amang Inang. Lanjut. Onom 5 pitu sada. Onom 5 pitu sada. Onom 5 pitu sada. Sahali, 2 hali, tolu hali. Lewat. Selanjut Amang Inang. 0 pitu onom onom. 0 pitu onom onom. Kosong pitu onom onom. Oke, ada. Lanjut. 5307. 5307. 5 tolu 0 pitu. Adong doa manginang. Sahali, 2 hali, tolu hali, hangus. Lanjut Amang Inang. Oh, godang doang kanionate. Sada 0 pitu opat onom. Sada 0 pitu opat onom.
Ada. Adong? Oke. Lanjut Amang Inang. Sada tolu siap pitu sada. Sada tolu siap pitu sada. Sada tolu siap pitu sada. Adong do Mang Inang? Adong do? Oke. Ibu do muse Amang? Oke. Isi ada nama buat? Buat Amang mau sih. Oke. Yang tadi 5 lagi. 7 atau 5? 7. Lanjut Amang Inang alana godang donak kining nahangus ijahami mamuse. Tolusia onom walu. Tolusia onom walu. Tolusia onom walu. Sahali. Dua hali. Adong dong. Ada. Mana? Tolusia onom walu. Lanjut Amang Inang. Sada tolu 04. Sada tolu 04. Sahali, dua hali, tolu hali, hangus. Selanjutnya Amang Inang. Sia tolu 20. Sia tolu 20. 9320. 1 2 3. Kita Halus lewatkan. ya Amang Inang kami ya. Oke. Selanjutnya Amang Inang. Tolu opat sia-sia. Tolu opat sia-sia. Tolu opat sia-sia. Sahali, dua hali, tolu hali. Lanjut Amang Inang. 7042. 7042. 7042. Sahali, dua hali, tolu hali, hangus. Lanjut Amang Inang. Sada tolu siap itu. Sada tolu siap itu. Sada tolu siap itu. Sahali, dua hali, tolu hali. Nah, terakhir dah Amang Inang dah. Songona godang doang kanion. Gajang doon. Sada 20 onom walu. Sada 2. Oh adong. Maju Amang, maju. Maju. Oke, maju. Songona dong donak kining. Sada 2 kosong onom walu. Bah. Pas. Pas. Oke, sah. Oke. Jadi masuk mahita Amang Inang tu acara tutor na selanjutnya imasian wek kramat cililitan dohot wek kampung tengah. Siap-siap ma panitia lau manjalo. Nama nomu ima panitia grup 2. Ima Amang M Panjaitan, Amang Sintua Jesse Hombing, Amang Sintua R Asirait, Amang Sintua Hahu Tahayan, Inang Sintua DJ Boru Berutu, Inang Sintua E Boru Sitorus, Inang Nyonya Sintua R Sitorus, Boru Aritonang. Tes. Tu aka Amang Inang panitia nami, boima bersiap Amang Inang. Oke.
JI pasat hami ma partikian tu wek keramat cililitan dohot wek Kampung Tengah. Mauliate ma di Tuhatta, di Ulaota, di Bagasan Sadarion, Makalason ono 10 tahun HKBP Keramat Jati. Alani dihamu saluhutna panitia nami di sommahamin waing ruasni wek Keramat Cililitan dohot wek tengah. Laho manggohi gokon do jojomu dilas nirohatai. Alani mangaradi mahamu nang romahami madapotok kamu dipogu ni alaman ni huriata HKBP Keramat Jati. Amang perdoal pergoci paridahan na suksuk perlopan na tabo di sodo hamin wai. Ruas ni wek Keramat Cililitan dohot wek Kampung Tengah. Laho makalason basa-basa doho pasu-pasu ni Tuhani nauk kujalo hami bagas ono 10 tahun lelengna. Alani di perjalanan nami madapoton panitia baik damang ma situgu na huduli asahu dapotok kami jo panitia ni hurion. Baik damang. Amang kutsi takas sahatami ditongani alaman ni Huria HKBP Keramat Jati na diparhamaol Tuhani ono 10 tahun bagasna. Dilas ni rohan ami sa luhutna. Madapoton panitia di bagasa partikian na ulion. Kumoto hami do sa luhutna hajongjongan ni Huriaon. Di tanga-tanga Tuhani dipuka siya kana tangiang niya kana parjolo na pajongjokon Huriaon marhite-hite tangiang. Alani amang pardoal pargotsi takas do marmula na uli marmula na denggan. Dia kasakap na uli na denggan na pinatupan niya kana toras na tua-tua namin na parjolo. Di hajongjongan ni Huriaon di HKBP Keramat Jati. Pasahaton nami mauliate tutuhani. Baik damang godang mula-mula dohot soba-soba. Mauliate amang pardual parugotsi nung atakas di pasaha damang pangeduan nami marmula mula no darenggan songonido toktong takas di parhurion nami di HKBP Keramat Jati di bagas no 10 tahun. Dia akan nauli na denggani udang parbue naung di pasaha Tuhani di tongotong ni hurion doho di sude ruas doho akan dia pertikian na salpo sahar ori petikia sunuai tangi yang pangedua tok tua mata na bertua dia bata.
asa sude mahami, ruas ni huriao tong-tong digonggom holong ni Tuhani, gabi marlas ni roha tu akari nauli akari nadenggan, majalahi akada ul padoho parbue, jalon nami siat Tuhani, di bagasan partikianon, takas do aku honon nami na aku jalohami parbue nauli, marhite-hite akapasu-pasu, na pidasahat di tongong-tongan ni keluarga, lumobi ma di saluhut na uwek na adong di HKBP Keramat Jati, hajong-jongan nami manuaeng, wek Kampung Tengah Dohot Keramat Cililitan. Alanima amang pardoal pargoci. Di saluhutna, di hajong-jongan di huriaon. Di sommahamin waeng. Patuduhon las ni rohanami. Mabok iluanami. Parbue na uli, parbue na denggan. Nahugotil hami siap pasu-pasu ni Tuhani. Alanima amang pardoal pargoci. Asa pirdo pokki bahul-bahul ang kapacolongan. Pirdo to dinami saluhutna ruas ni huriaon. Di bagasan takas dahu lohami naksongoni nang akka pangomoan. Alani mamang perdoal pargoci lihat do gabe lihat horas. Takas dahu jalohami saluhut nei di bagasa tikio 10 tahun. Nuaing di bagasa patikianon. Romahami laho pasahaton. Buah-buah nami parbuah ni holong ni rohani Tuhani. Di tonga-tonga ni keluarga. Pasahaton nami matu godang lihat. Asal lihat magabe lihat parhorasan di saluhut na hami. Nakana marhuria di tonga-tonga ni huria naulion. Badang ma godang lihat-lihat. Si dua-dua pasangan lagi
maulia tema dihamu panitia nami ang takas madalo parbuan ni holong ni rohani Tuhani nasahat tu tonga-tonga ni keluarga na adong di wek Kramat Jati dohot di wek tengah. Di las ni roha na marbuhal-buhal di bagas ni 10 tahun. Dia kainata sorry pada dito nga ni bagas na pahebe-hebe keluargay gabi mabalas roha. Ito pinasa tuamang nenggulan laho mangido tortorta. Nahuli amang. Maula tema di amang siahan wek Kramat Jati Cililitan. Jadi songonima nang dihita di ibotona salag naik mau ala adong do artis nami. Jadi molotuk kami pe marede ale ngo namar musik kamu man nona teh. Matutu. Sebelum benon nami doha atas hotik. Ala takas ma ono 10 tahun uriata di Tikion di tanggal 10 nasalpu. Jadi takas marlas ni roha Maria iya dohita sude ruas ni HKBP Kramat Jati. Las taulaho muse pesta gotilon apala Tikion. Jadi totong ma dia kalas ni rohatai. Dia kalas ni rohata ruas ni HKBP Kramat Jati gudang doa akaulon na. Adong do dia ka nomor 33. Adong do di nomor boniaga. Ada di na pegawai. Adong tong di nama ngula peternakan. Jadi marhutei totong madohonon nami. Songon akahatan ina tua-tua madohonon nami. Tusanggar ma aporik tulobang masa tua. Sinur ma pinahan gabe mana niula. Sipur ma godang mana met-met. Penggeng saur ma tua ma akana ma tua. Asa silalam ay uruk ma silalam ay toba. Na met-met dang marungut-ungut. Sude marlas ni roha. Matutu. Marhitei madohonon nami dihamu pargosi nami. Ala takas do disok kami Maria iya marlas ni roha. Asa baik damang ma musik na aka marasilas ni roha salu na ruas ni wek Kramat Jati Cililitan do wek Kampung Tengah las di boto nami bursalaga ma buat ton eden. Musik. Pamit Nauli tarna. ama. Pamit tarna dihamu parmusik nami. Dadah kamu. Goyang. Kampung Tengah. Pada. Pada. Di
manawer amang, arang lebih manawer nih. Arang lebih manawer. Mauliat ma Sige. dito hatta mauliat ma dihamu padde nami nunga apalatung songoni malas ni rohanami makalason 60 tahun huriatta di HKBP Keramat Jati. Lumubima akainatta soripana asa tangiang pangidua tuamata na martua de bata mololomak masilut juang lomak sobinaboan manak tu dia pe ruas ni huriaon mangalaka saya itu sima dapotan pangomoan asa tibodolo martibang manatap tu panaparan tu hatta de batado napasahaton akan nauli narengkan naksongoni nang dipikiran sudema hita lulut diramoti huhut dipasahat aka poparan alani mamang pardual paragoci dilas dirohai saluhutna nunga sahat hujalohami bagas ono 10 tahun pasu-pasui alai dohonon nami matu amata na martua de bata asa saha masaha ni solu saha matu wotian ni tigaras di partikian naulion dilas ni rohai nunga hu pasahat tami be sian gok ni rohanami laho pasahaton parbue nauli tutongan ni hurion dilas ni rohai saha mahita saluhutna tu panggabian dohot tu parhorasan amang pardoal paragoci dinay mujungan nami hajongjongan nami di bagasa partikianon baik damang ma godang hasahatan padomu ma tu simonang motang laos padomu ma tu godang si tio-tio. Iya, mau lihat tema di Wik Kramat Cililitan dohot Wik Kampung Tengah nau pasahaton sakti-sakti dot silua. Memang molo ta ikuti do ikon 2 hari nya kita marpestate. Asaboi manotor full. Oke nunga puas na monotori mau lihat tema dia manginang. Sanggia matutu makorlas ni roha ulang tahun na pono 10 tahun dihita saluna. Jadi sambil mempersiapkan dari 3 week Mei, week Cawang, week Cijantung Pasar Rebo, week 3 Mei, week Cawang dan Cijantung Pasar Rebo, kita ambil kupon dulu. Baik, baik Amang. Jadi sekarang kita door prize dulu ya Amang ya. Sebelum Prize masuk dulu kita. ke Tortor Week. Aleom mate Amang Inang tabonega behalak batakon, ngabaga tortor tai baga muse ogungi mardomu doho taganengi toho doai Amang Inang. Nah pas Mei. Jadi sonari masuk mahita tu door prize sesi patuluhon. Kita akan ibuat kami masa 10 kupon tu Amang Padita Oloan Sitohang Boy ma Amang maju tu jolo 10 kupon dah Amang. Ya, setoro Amang setoro. Ya untuk siap-siap week